dusabe shengero ry'umwami wese aho yicaye haba hasi ho hejuru ururi ibiganza mwese turambere turamukanye amahoro ya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro shengero ry'Imana. Tunanezerewe kuba hano Kishiha. Tunafurahi kuwepo mahali hapa Kishiha. Ni misi myiza cyane. Ni siku nzuri sana. Misi abantu igihe Yesu azoba yakuye umugeni mwisi abantu bagasigara bazokwifuza nibayibone. Wakati Yesu atakapolinyakuwa kanisa, wale watakaobaki watatamani siku hizi hawataziona. Cyo gituma ndagukeje kuri mungoro Imana. Ndiyo maana nakupongeza kwa sababu uko hekaluni mwa Bwana. Lilichi cyane y'amezi abiri imbere yacu turafise ibihe byiza mu gihugu cyacu. Kiangazi hiki au miezi miwili iliyo mbele yetu tuna siku nzuri. Kwezi kw'indwi kwatanguranye n'ibikorane byabaye mu misiyo atandukanye agize Sepebu. Wakati wa mwezi huu wa 7 kulikuwepo na mikutano mingi katika makanisa yetu ya Sepebu. Kandi n'ubu birabandanya. Hata sasa mikutano hii inaendelea. Kwezi k'umunani twiteze igikorane kinini cyane kizohuza abungeri abapastori bose mu Burundi. Mwezi wa 8 tunatazamia mkutano mkubwa sana utakaounganisha wachungaji viongozi na wachungaji wote katika nchi ya Burundi. Icyo gikorane kizohuza mbere n'ishengero rizoba rikoranye ryose, kizohuza ibihugu bitandukanye bizoba hano mu Burundi hariya mu ishengero rya Pentecote Kayogoro. Mkutano huo utakusanyika watu wengi wa nchi hii na wenye nchi za nje. Mkutano utafanyika kwenye kanisa letu kule Kayogoro. None rero mushishikare gusenga Imana kugira ngo ijwi ry'Imana rishishikare kumvikana muri kino gihugu cyacu. Muendelee kumwomba Mungu ili sauti ya Mungu iendelee kusikika katika nchi yetu. Ego twaje hano kuva nijoro twaraberetse aho twagendanye. Tulifika jana hapa tulionyesha wale tulikuja nao. Kandi tubamenyesha yuko mu buryo bwagutse kino gikorane kiriko kirabera hano kiriko kiramenyekana ku isi. Tukiwaambia kwamba katika mtazamo mkubwa mkutano huu unafahamika katika nchi. Murazi yuko ishengero rya Gishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi rifise radio. Mnajua kwamba makanisa yetu ya Pentecote yana radio. Radio yitwa Ubutumwa bw'Amahoro. Radio inaitwa Injili ya Amani. Nakomba leo tunashimira abanyagishiha ko muishigikira. Tunataka kuwashukuruni wanagishia kwamba na ninyi mnafanya kazi hiyo. Kandi kwiragira mu gihugu cyose kuko ivyuma bikwiragiza amajwi biriko birashingwa. Inaendelea kuenea nchini kwa sababu vile vipaza sauti vinaendelea kusimikwa. Ngahi wacu cyangwa mwaka karere ko mu manuko bw'igihugu turi hano Igishiha. Murazi kwa umusozi witwa Inanzegwe uriko amantene maremare. Hapa kwetu sehemu ya Kishiha kwenye mlima ule Inanzegwe kuna anteni ambayo ina anteni mengi. Rero gushinga ko icyuma cyitwa emitter. Tumemalizia kuweka kifaa hicho kinaitwa emitter. Unashobora rero kumviriza radio Ubutumwa bw'Amahoro umurongo wa 99.7 MHz. Unaweza kupata sauti hiyo kwenye megahertz 99.7. Abantu bariko bararima mu myonga, abandi mu mihira, abandi ko baragenda bafite telefone mu kumviriza ubutumwa bwiza n'imigambi ya Sepebu. Wale ambao wanalima mashambani na wengine wanatembea, mnaweza kusikia matazamio na mipango ya makanisa yetu ya Sepebu. Umuzi yuko Sepebu ari yanyu, maana mnafahamu kwamba Sepebu ni yenu. Imigambi yose dukora ni yanyu, na miradi yote tunaifanya ni yenu. Urazi ko dukora neza mashuri, unafahamu kwamba tunafanya mambo ya mashule, amagara y'abantu na mambo ya kutibu miili ya watu, kingira ibidukikije, na tena kuangalia mazingira, kwigisha amahoro no
shira abantu hamwe, kufundisha amani na kuweka watu wawe pamoja, kutabara abantu bahuye n'ibiza na kuwasaidia watu waliopatwa na majanga, kushira hamwe ingufu kuvugira tuvuga ubutumwa mu buryo bwa umoneri no gutwara ubutumwa mu bindi bihugu, kuweka nguvu pamoja ili tufundishe pale Umonie na mahali pengine nchi za hapa Burundi. Muri Umonie ni mu gisirikare no mu gipolisi byarashitse yubu. Umonie ni pale kwenye maaskari na injili imeshafika hata kwenye maaskari pia. Ariko kandi turakwiragiza ijambo ry'Imana kuko turinishira hamwe yitwa Société Biblique cyangwa Maison de la Bible. Tunaweza kueneza injili mahali pengine maana tuko kwenye shirika ya injili. Uburyo bwagutse ariho librairie rusange y'amashengero, na kwa mapana tuna sehemu za maandishi ya vitabu. Ariko kandi hariho na imprimerie bisohora, na tena kuna mambo ambayo yanaweza kutoa vitabu hivyo, uandishi wa vitabu. Ushishikariye gusengera ishyirahamwe ry'amashengero ya Pentecote kugira ngo rishishikare gukora ivyo bikorwa neza. Endeleeni kuombea umoja wa makanisa yetu ili uendeleze kazi hiyo vizuri. Twagomba rero dufata kanya neza tuwakeze Wanyagishiha. Tunataka kuchukua muda kuwapongeza ninyi Wanagishiha kuko twaheruka hano mu gihe twariko turinjira umushinge. Tulikuwepo hapa siku tulipokuwa tunaingia msingi, kandi twaragenzuye mu rusengero turabona yuko ruva kure. Tulikuwa tunaangalia hekalu hili, tuliona linatoka mbali. Winjiye hano wavugira ngo bihera hano turi, kama uingie hapa utafikiri kanisa liko hapa hapa, ariko mwarubatse kandi mwubaka Imana. Yesu nashimwe. Mulijenga tena mmemjengea Mungu. Mungu asifiwe. Murazi kwa leo amakave menshi. Najua huku chini kuna manyumba. Aho bigeze rero hejuru, mahali tulipofikia hapa juu, turiko turasozera, ni kama tunaelekea kumalizia. Ngiro mwicara muti yakoze biriya nibizobikora. Mwambie yeka nao kwamba aliyefanya haya na mengine atayafanya. Mugire kandi utizobikoresha wewe. Mwambie kwamba Mungu atakutumia wewe. None umva bidaheze se. Tunaona kwamba tumemaliza. Ninde yifuza kumvira Imana? Nani anahitaji kumtii Mungu? Tunyoshe mikono. Twese tugomba kumvira Imana. Wote tunahitaji kumtii Mungu. Tusome jambo ry'Imana, ibikorwa by'Imana bibandanye. Tusome neno la Mungu, kazi ziendelee. Byakozwe n'intumwa n'igice cya 9. Matendo ya Mitume sura ya 7, sura ya 9. Tunasoma murongo waho wa 17 na 18 tunyarukije. Tusome aya ya 17 hadi 18. Tusome mu izina rya Yesu Kristo. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Anania aragenda yinjira mu nzu, amurambika ku biganza, aramubwira ati Sawuli mwene data, umwami arantumye, niwe Yesu yakubonekeye mu nzira, wazananye guhumuke wuzuzwe mpwemu yera. Uwo mwanya ibisa n'ibigaragashi bimuva ku maso, arahumuka ava hasi arabatizwa, maze ararya, intege ziragaruka. Yesu nashimwe. Tusome kwa lugha ya Kiswahili. Anania akaenda zake, akaingia mule nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma, Yesu aliyekutokea katika njia uliyoijia, upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa, akala chakula na kupata nguvu. Nokuro mwimamesi. Dusome kandi icyete cya kabiri umukozi w'Imana Paulo yandikisha Korinto igice kigira 5. Tusome tena Korinto ya pili sura ya 5 murongo wa 17 gushika kuri 20 aya ya 17 hadi 20. Tusome mu izina rya Yesu Kristo. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Nuko rero umuntu wese yari muri Kristo Yesu abari cyane mugisha, ibyakera byabishitse, ibyakera byabihise, byose byabicitse bisha. Ariko ibyo byose biva ku Mana yatwijuje ko kubwa Kristo ikaduha igikorwa cyo kugabura umuzuzo.
niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi, yabaharura ko ibicumuro byabo, kandi yatubikije ijambo ry'umuzuzo. Ubutumwa bw'umuzuzo nico gituma turi numa mu gishingo ca Kristo. Imana isa n'ibingingira muri twebwe, turabinginga mu gishingo ca Kristo, mwuzure n'Imana. Umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke kugoroka kw'Imana. Kandi ko dukorana nayo, turabinginga nimuhege ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemerwamo ndakumvise, no ku munsi wo gukirizwa ko ndagutabaye. None n'igihe cyo kwemererwamo, none n'umunsi wo gukirizwa ko Yesu nahabwa icyubahiro. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yetu kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mupatanishwe na Mungu. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Nasi tukitenda kazi pamoja naye, twawasihi muipokee neema ya Mungu bure. Kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndiyo sasa, tazama siku ya wokovu ndiyo sasa. Amen. Amen. Tugomba tuvugana majambo makeya, tunaenda kuzungumza maneno machache kandi yumvikana na yanayosikika. Ni jambo ry'Imana riva mu butumwa bw'umuzuzo, neno la Mungu linalosema upatanisho. Twasomye mu jambo ry'Imana umuntu yitwa Sauli. Tumesema neno la Mungu mtu anaitwa Sauli. Biblia imutwereka ari umuntu w'ingozi y'ikibi. Biblia inatuonyesha kwamba alikuwa mtu mbaya, ariko yibaza ko akorera Imana muri ico kibi cyiwe. Lakini yeye alikuwa kizani kwamba anamfanyia Mungu. Yari umuntu yavukiye Taruso. Alikuwa ni mtu wa Taruso, mu ntara yitwa Kilikia, katika nchi inayoitwa Kilikia. Kandi uwo muntu agikubuna kurira mu muryango utunze. Alipata neema akakulia nyumba ya utajiri. Yiga amashuri bimworoheye, akasoma shule vizuri, kandi afise n'ubwenge bwinshi, na alikuwa na akili nyingi. Amaze kuheza amashuri, alipomaliza shule yahejeje atsi indimi nyinshi. Alimaliza shule akiwa na lugha nyingi, kandi yize mu gisata gikomeye. Alikuwa ameiga kwenye lugha iliyo nzuri hali mu gihugu cha Israeli muri kaminuza ya Yerusalemu, katika nchi ya Yerusalemu kwenye chuo kikuu kule Yerusalemu. Amaze kuheza amashuri, alipomaliza shule yahejeje ari mu rungano rwa Yesu Kristo. Alimaliza shule akiwa rika ya Kristo. Yahora yumva inkuru za Yesu Kristo, alikuwa akisikia habari za Yesu Kristo, alikuwa ariga idini y'Abayuda n'ibyagezwe. Yeye alikuwa katika dhehebu la Wayahudi na sheria zake. Akumva kwa Nazareti, aliposikia Nazareti, mukasagara gatoya ko mu ntara ya Galilaya, kamuji kadogo kwenye nchi ya Galilaya, atari kamenyekana, hako akuwa kakajulikani, haliyo uvugishwa n'Imana, akasikia kwamba kuna nabii wa Mungu, kandi nguona kora n'abanyabwenge b'ibyanditswe. Tena alikuwa anafanya tofauti na waandishi wa ubushobozi bw'Imana, anatumika kwa uwezo wa Mungu, kandi bari bamufitiye inzigo nyinshi, na walikuwa na chuki nyingi tu yake. Hapa tunataka tuvunje hayo twasigaranywe na Mose, vitu ambavyo tumeachiwa na Musa, ibintu tukamisha, vitu ambavyo vinatuletea matokeo, vitu ambavyo vinatufanya tuheshimiwe. Byari ibintu mugabo batabamo nabo, vilikuwa ni vitu ambao wakuishi navyo. Yesu Kristo rero Yesu Kristo bikorwa akafanya kazi, kana kemeza Abafarisayo,
Mafarisayo, akawaambia hawa Mafarisayo na waandishi wa habari na wale makuhani wa taifa hili kwamba Baba anafanya kazi na mimi nafanya kazi hata sasa hivi. Mwambie uliokaa pamoja kwamba Yesu anafanya kazi. Yesu anafanya kazi hapa Kishii. Je, unamsikia? Unamsikia? Yesu Kristo lero, huyo Yesu Kristo yali ateye ishari Sauli, alikuwa amemtia chuki Sauli. Mwambie mwenzako kwamba ujilinde na chuki. Choki aravuga ngo uyu muntu azotuvako ryari. Wakati akasema huyu mtu atatutoka lini? Hanyuma ndayumva ngo Yesu amufashe. Akasikia kwamba Yesu anamshika. Asiniyo ndavuga ingene yagiye kuwa uwo bitumurabe iwabo. Siwezi kusema mengi juu ya hayo kwa Yerusalemu. Wakati alipokuwa Yerusalemu, yumvise ngo Yesu amufashe. Alisikia kwamba Yesu amekamatwa. Mwumva tachi yaneze. Mnasikia kwamba je, hakufurahi? Yumva ngo bamuwavye. Akasikia kwamba ameangikwa. Sauli araneze. Sauli akafurahi. Yumva ngo bamuwavye. Akasikia kwamba alizikwa. Sauli araneze. Sauli akafurahi. Alikuwa yumva munyuma. Ghafla akasikia ibintu byahindutse. Mambo yamebadilika. Ngo Yesu Kristo yarazutse. Yesu Kristo amefufuka. Bishishikara kumwica mu mutima. Ilimuumiza sana ila kumuumiza. Umwigisha mukuru yiza muri kaminuza. Naye akiwa mwalimu aliyesomea kwenye chuo kikuu. Yarakeneye ijambo limwe. Alikuwa anahitaji neno moja. Kuhura n'uwo Yesu. Kukutana na Yesu. Biromo cyari tunakwifurije guhura na Yesu. Mwambie mnaika pamoja kama natamani ukutane na Yesu. Yesu Kristo muhuye ibintu birahinduka. Ukikutana na Yesu Kristo mambo yanabadilika. Ngo yaravuye Yerusalemu. Alikuwa ametoka Yerusalemu. Afise ibintu byitwa mandadare cyangwa ibyo byo gufata abantu. Alikuwa na nyaraka za kuwakamata watu. Aragenda ngo afuhagirika. Alikuwa anatembea kwa chuki sana. Alikuwa amejaa chuki na mipango ya kuua. Alikuwa anatembea kwenye mji wa Damasko. Akakuta na mwanga ghafla ukamwangusha chini. Akasikia sauti, natamani na kutamania usikie sauti. Musikie sauti ya Mungu ipo. Yamubwira ngo Sauli, Sauli mpigiriki. Ikimwambia hivi, Sauli, Sauli, kwa nini unaniwinda? Amaze kuikubita hasi. Alipoanguka chini. Hata abagabo bararutana. Wanaume wanazidiana. Reka muravyemera ko abagabo barutana. Je, mnakubali hivyo? Uyo Musa yaramenye ko ari umugabo amusuhu. Wakati huo alitambua kwamba kuna mwanaume anayemzidi. Yabibarije hasi umuntu uri mwivu. Aliyaulizia chini, kichwa mdomo ukiwa chini. Ngurinda kamana. Akauliza, wewe ni nani Bwana? Kunda Yesu. Nampenda Yesu. Yamubwiye ngo ni Yesu, ni jewe Yesu uri kurahira. Alimwambia kwamba mimi ni Bwana Yesu unayemwona. Yaciye amubwira rero genda amuharida. Alimwambia nimsamehe dhambi. Yamucishije ku rutonde. Alimpishisha kwenye taratibu. Amubwira ngo genda mu gisagara. Akamwambia nenda mjini. Uzobwiga ivyo ukwiye gukora. Utaonyesha utakayoyafanya. Imana yari yateguye umukozi w'Imana. Mungu alikuwa amemwandaa mtumishi wa Mungu. Uko muona hapa abakozi b'Imana. Kama mnaona hapa kuna watumishi wa Mungu. Bega mnaona ko bali hapa. Je, mnaona wako hapa? Abantu bakunda abakozi b'Imana bagorore. Watu wanapenda watumishi wa Mungu, nyosheni mikono. Aba bana nabo muduze namwe wale ambao wanachuki na watumishi, nyosheni mikono. Murandabisha n'abarimo. Nisaidie kuangalia, je, wapo? Nao bana si wabishizeho hata kama unawachukia hawakujiweka hapo. Kandi nishobora kubakwepa. Tena huwezi kuwakimbia. Wamengo Sauli yari yarize byinshi. Ilikuwa inaonekana Sauli alisoma sana. Alikuvugana na Yesu bikaba biherega. Alikuwa angesema na Yesu akawa imeshia hapo. Yesu yabanje gutegura umukozi w'Imana. Yesu alimwandaa mtumishi wa Mungu. Anamubwira ngo Anania. Akamwambia Anania, hariho umuntu twahuye na kubise hasi. kuna mtu ambaye nimemwangusha chini. Wanamleta pole pole hapa mjini. Nenda ukamwambia neno la Mungu maneno mawili tu usizidishe. Tuyasoma pale mstari wa 17.
yaramubwiye ngo Sauli mwana data, alimwambia Sauli rafiki yangu, umwami yakuntumyeko, Mungu Bwana amenituma. Yesu yakubonekeye mu nzira wazananye, Yesu yakutana naye kwenye njia ya Injili. Neno la kwanza, uhumuke upate kuona. Ijambo rya kabiri, neno la pili, wuzuzwe mpwemu yera, ujazwe Roho Mtakatifu. Iyo ni funyafunya y'ubutumwa bwiza bwose mama mumva. Ni kwa kifupi ya maneno ya Mungu yote tunayosikia. Yesu yaje kuduhumura amaso. Yesu alikuja kutufungua macho ubwami bw'Imana, ili tuone ufalme wa Mungu. Dusa n'abantu bahumuza ku zahabu zanyagajwe mu itongo. Tufanane na watu ambao walikutana kwa zahabu kutoka kwenye shamba. Tutari ibitugu Satani. Satani tumpe mgongo. Kandi tumuveko. Na tutoke kwa Shetani. Tugaruke kuri Yesu. Tumrudie Yesu. Aduhumura amaso. Tufungue macho. Ndakwifurije guhumuka amaso. Na kutamani na kutakia kufunguke macho. Macho ya kiroho yakaone katika neno hili. Mambo ambayo tuna imani nayo. Wainje hawezi kuona, sisi tunahitaji kufunguka macho. Vipofu wawili walikutana na Yesu pale Yeriko. Wakamwambia Bwana, tunataka kuona. Akawafungua macho. Ayo na maso y'umubiri. Ni macho ya mwili haya. Maso y'imhemu. Lakini macho ya roho ni haya. Agirizwa kuona. Anahitaji kuona. Huyu Sauli ataremera. Sauli akakubali. Kazi w'Imana ndamubwiye yabitumwa na Yesu. Aliyoambiwa na mtumishi wa Mungu alipotumwa na Yesu akakubali. Akamwombea. Ijambo ligira kabiri. Neno la pili. Jambo rya jambo ry'ubutumwa bw'umuzuzo. Neno la Injili ya upatanisho. Ni jambo livuga ngo. Neno lisemalo hivi. Uche utuzwa mpwemu yera. Ukajazwe Roho Mtakatifu. Iyo ikintu cyuzuye mbega kiranezera. Kitu kinachojaa, je, kinapendeza? Umuntu yuzuye mpwemu yera. Mtu aliyejaa Roho Mtakatifu aranezera Imana. Anampendeza Mungu. Aranezera Imana. Anampendeza Mungu. Murabona iyo tuvuze ibintu by'ukuzura, tukiangalia tukisema vitu vya kujaa, itangurira havuga ngo mu gice cya gatandatu ngo isi yari yuzuye ibibi mu gihe cya Noa. Katika Mwanzo sura ya 6 tunasoma kwamba nchi ilikuwa imejaa maovu. Yari yuzuye ibibi, ilikuwa imejaa maovu. Abantu bari buzuye ibibi gusa. Watu walikuwa wamejaa maovu tu. Ingeso zabo zononekaye. Na mambo yao, desturi zao zilikuwa zimeharibika. Shasha. Katika Injili ya Agano Jipya, Yesu yatubwiye ngo dutegerezwa. Yesu alituambia yatupasa tukajae Roho Mtakatifu. Acha dunia ijae maovu, lakini wewe ukajae Roho Mtakatifu. Mwambie unayekaa pamoja na tamani ukajae Roho Mtakatifu. Ubutumwa bw'umuzuzo rero buvuga ngo, neno la upatanisho nasema hivi, Imana yararavye hirya. Mungu aliangalia ifata Yesu Kristo amwemerera umwana wayo, akamchukua Yesu Kristo mtoto wake, genda wambara umubiri, nenda ukavae mwili, kandi ari umunsi umwe, na kuna siku moja zokuremera kukugabitanya kwabo mu isi hose, nitakutwika lawama zote za dunia. Uwo munsi warashitse, na unayo siku ilifika. Uyo munsi wari uteye ubwoba. Siku ilikuwa inatatanisha sana. Umwe atigeze kumenya icyaha, yule asiyejua dhambi, Imana yamuhinduye icyaha. Mungu alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yako na mimi. Igihano kiduhesha amahoro cyabaye kuri we. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Turonka ubutumwa bw'umuzuzo, na tulipata Injili ya upatanisho. tugarukana mu ruhongore, Mungu akaturudisha vizuri. twitwa wana b'Imana. Sisi leo tunaitwa wana wa Mungu ubutumwa bw'umuzuzo kwa ajili ya Injili ya upatanisho. Leo sasa ni siku ya wokovu, ni siku ya kupatana na Mungu, ni siku ya kuona utukufu wa Mungu. Usiende mbali na mkiwa. Mimi nakutakia kutoka hapa uwe umepokea Bwana Yesu na uwe umejaa upatanisho na Mungu. Usiondoke, usiende nyumbani bila kupatana na Mungu. Niwaombe ninyi wote usimame mahali mlipo. Ulifuza kutaha uzuye n'Imana. Unatamani uende nyumbani ukiwa umejaa umepatana na Mungu. Gorora ikiganza cyawe. Nyosha mkono wako.
Uibwire uti ndagomba kuzura nawe Mana. Mwambie kwamba nataka nipatane nawe Mungu. Katika dunia iliyojaa maovu, katika nchi iliyojaa mauaji, imejaa zina, imejaa mambo mbalimbali. Naomba kupatana nawe. Naomba kujaa Roho Mtakatifu. Naomba kutembea na Roho Mtakatifu. Hebu nyosha mkono wako. Upatane na ndugu na majirani yako. Upatane na ambao yalikuwa yanaenda vibaya. Watu wajue kwamba umebadilika kabisa. Na Kristo kwamba yuko ndani yako. Uende utakuja pia. Sitoacha yatima. Kuna njia nyingine inayokuja kwako. Na mkubali Roho Mtakatifu ndani yako. Umepokea mimi. Hebu nyosha mkono tuimbe. Tuimbe hii nyimbo Yesu ndiye anapata. Wewe tuimbe wote. Turagushimiye ko watujujwe n'Imana. Turagushimiye agakiza. Turagushimiye ubugingo budashira. None turadugije ibiganza nk'ishengero waguze amaraso. Nguze hagati muri twebwe. Uvugane n'umuntu wese. Umuntu wese yongera kuzura nawe. Ushishikara kumurika mu mitima y'abantu. Kugira ngo Mana agakiza gashike mu mutima wari wese. Kandi ahantu turi Mwami, ubwiza bwawe hatwikire, kugira ngo ibikorwa byawe bihagarikirwe na Mpwemu wawe Yera. Utunezereza hano hantu, ntihagire umuntu ataha atuzuye nawe. Turagushimiye Mwami kubyumvise, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.